Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu bosong morway. Kumamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kumta ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Mea kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization akan rotu urampang arah jarak punriu. Kala IT dekat Dorcas, haulat ke jela UCE Vijay Shankar, Bandawa berdeban IT ke jing tokit, syakatana tokit jong ke Sorkar Pedeng, ke Central Bureau of Investigation, halor ke jing yap jong ke nong bela, haga jing Matthew Dynamite, haga keramti do yang bean ke belajar haga shnong min sengat, Thang Sky, East Jainti Hills District. Haga jing keram kilat petai kubor. Presiden keseng badan bok Dakar ulabu jing keliru ia ke Sorkar kebelapin mena marmar ban ai jing rap pisah sigilanon klaim da pentikna shua leki degi nong bela trai jela lani degi nong bela kibuan nabar ke jela lani negeri Bangladesh. Kaleng juga seng HIT Neutral Integrated Territorial Organization sengkini di wanbu ya kami ka memorandum kalau ke subjek kami ka Bandawa Mardor mereka Sorkar Pedeng menpendai ke jing klik di nong dalam sen-sen terkait bat kami ka jing klik yang berai aku Izzainti Hills kebajian aku mensengat hang so Izzainti Hills kebajian menin bat hadin ketuka ini iling baiklat petai kubor bat di press release bat kini di report balahai naka lihat di department Sorkar baiklat don di banyak ada bangut bat bedang hadu minta ka jingwat minta sakut sepok ka krem duyong nakalian ko jongi ni lagi bakane ka kamdai ka basong pala ini kunti nong sunong jong ka jela ibro ko wei ba kadon kata ga jingki be ayu ta duyong atau ke jela ini takai ka bangi songkya pat ko wei kalian hakane bangi bu kene ka Dorcas Ahmad jong lat ke jela ban ha ya kata ka recommendation jaga ministry ban ha ya kata ka Central Investigation bat banlap ya kita ki connections jong ka mafia bat sekogoi ru ni nakalian ko jong ni ha ka be dei ba ka jing pemena jong Sorkar kami Sorkar la halo ni excursion lan ya man pemena ya kata ka bisa sakitu lanon kowai nakalian ko jong ni pa ban ni dap ko besusi bat ni pa ban pentu ya Sorkar swa ban pemena kini ki excursion nomor ba ngimtip gitu ibadon hantu kidai ki jak beliau ki bakuno lada kidai ki nong song jong dari India ne indai namar reply na bon siang hi hakum ki apot kidai ki beliau ki bamdai kita ki kidai ki suspect Bangladesh dan kita ki bamdai kita ki legal imigran ki bau suban ne number balik ngai ha ban kan kumta namar kadai hi ka sa jong pa ba kadai ka sa jong ni ki nong song jong ka jela jong ka meklia te hot kum prabreu ni don kita kamen sem banyarap ni dapat ban bisa ka kum ka riti susar kum ka di India ka kum constitution ba yeno bade hak ban ai ba yeno bade yeno bade kita ki bom dei te halor ka jing bomla ka Sorkar ban ai kata ka kai pot ka bapura ba kan nongut kita kot kan nongut kita ki bade nang no nang no namar bangin don ya kita ki mekanisme ki babian dan ya kata ko kumungiong na topot ba angning imdon ke ILP yimtip kita ki work kita ki migrants ki bawan belah ni banjin bangidon le kata ka mechanism ka babian ka bumut hadu mentangi la da la ban identify la dei uta udei be na ka jela jungi ne udei nambar jela ne udei ne tri Bangladesh ne kala don be ka data te hangni ka feel namar ba kani ka Sorkar kamla bante la kam pat di alej bi direct ba ka dei ka jing aimon ka Sorkar pada ke Sorkar hi ba penslor nomor pada ayu la ba ke Sorkar ni itu lek katangat mingin le ya ka Sorkar kat bomon nomor de uta Sorkar jini tingnyeti ngele ka bomon terkai ke bala je untuk nilai itu ini ba klaim ko bor Sorkar kata ka illegal mining kanum dan baleng haban krennya kata nomor ni man ko por wat hi ning ba klat patai ko bor i shai ba kani kajingdon kata ka illegal mining ni boro dan dia kemungkinan ki apot syak kenok mano kita ki syak kenok kita ki officer level di bawah blok kentuk nado DC SP ban kita ki blok officer di ban situ buat kita ki Henry kani hi kadai behind the scene ka ba
kabala patha hina jorong ba kundai bantiklar ba piwan nono dan rei kini bangi haban dawa no lat kejelar bade ban kundai ker dia ka rukom sensar kada kani hapo kejelar ni kadai ba kini ki officer ki bade ban tek mi la sakte sakom ba kemla ban trei hok kat kumbala ban sen kam auto khnang jai ba hilak ban mau kam dai o ar kulai kaga khan ril tarik nai ba khat khat ar hajar har kuwengi na kalian ka sen itu tingba hat ko por dang don di Sri Honorable Satya Palmadik la bampai luar nilai ila bu ya kabai kata competition lingba jengki show Prime Minister di India Narendra Modi abangila highlight hangta competition ko jengi ngan sukun kenal ba hangta ngila kenal ba khatnyo trik araja khat sa ba NGT kala ban ya kata illegal coal mining ni aku kejela ko jengi te dat mangtangi kenal ru ba haka pratrik no ba araja khat ra kabayaling ba kani kabadon iway civil society la syabam syak hato kap satai sokok Central Hills kabajinai kumbachis pa 40 kilometer na shlok te haka lai khatnai trip disembar arajar khatra ke grup jangki kitu ki mai ki coal miner ki sakon nam to hangtai hapo san area Lomthari village kumbakasan mo angto lawan yarap di Indian Navy and di RF te haka January arajar khat khandai ru kawan katuk don kini ki file hapo Supreme Court ba kadon kita kini ki MP ki embat kita ki beriu jumu kontrak ki minister hakata ki kar report bangila ais ko Narendra Modi ha arajar kanai ka bapau kerteng jong Vincent pala ngolok sabah persangut kita ki minister jumu kalet MMDA government hat ko pot te hau January arajar arpau pat lingba ka mekila lokayukta dai kala direct ya ka CBI kon conduct ya inquiry haba ka neka involved ya ka illegal transport jomu dogyong but laga tikan mau hau khatwei tarik February arajar arpau home minister jong ka mekila sak biar sti yutar sakit hi yu jir kata ko but ter laga tikan mau how much south tarik arpau ro wei men jong minister laga tikan mau nang baju revenue minister men jong usha kam hakane hido ka kol raket jong kan te yikini barok hot ter nandu khat rau March bat September arpo wei kadang mi dit kata ka jingdon kita ki illegal coal transport ki illegal coal mining bat hangni ka pauchai ba kadai bet na kadang jong ka sarkar te kani kabu jingma bat jaga ni kesiti kat kum bapa meneng de jing pembenar yang nak menteri bang badu jong ka sarkar India ban ai ya kata arlak la dengan bot patla te kumut mahaba ula tip dia kan ni habang ila submit dia kata report in details ba hapo ke jela ke jini kadon kata illegal rampan illegal mining dan rei nakaliang ka sarkar kami ka le mana ka sarkar jela le na ekran dan mar peleng ke shipang ka ai ke report ba action hadian ba keren nanti ba kadon kata illegal coal mining rei ke state ba report ba kamsim don dan rei menta ka je ba punya tu ba kadon dan kami pada kata ka kajing pembenar yang kata execution ke datang ke bantap ini apa kita soda dan rei ban perlah juga turun ingin sabut dian bat kepada hok banyo minum percaya rei di bomdai pat kita ki baishu wan buhai sene di bomban da kalenti ini apa percaya pitang pet hagur ko mi kumbanga ong ya pita banjin bakan ka min don jamanta ngidang abe ya kajing shania wat la khandai pesan ngila du kajing shania haka sarkar kami ba sarkar jina ngidang don ba 60% lingba jung governor ban tang pen la ban pen inisian biang ban ai biang ya kata ka inquiry ka bokot ka bosuba lingba ka central investigation tang kata henry ban ong na lingba jung ka state kita nginam la re ban yo nomor ban noi pikat kum ke report kat kum ki details ki mela ai ngilap peleng ba ka sarkar hi ka tengti ban kadon betah kan ka illegal coal mining but sakai ru ko baja menen kalau ko susi namar hangtu ngin lawat jengket na kalen sogap kamtami ngin de report na jengket ang bakato ka jaka kala lam kata ka jaka sarkarin no manslan bo way pa raha tingsya banle ka systematic kemle la spun bethai tang ban yo no dementa
Dadai ba kato ko pisa dadai ba kayat ba ke jingti do yang kamu tu shimet. Dan mentah pen dalak je aku ni hak insio mo pi manga na kata ka kerja di kita bayar. Dan ni pandam ni ke sarkar bat ni nakalih jong kasang hi ipa bu siam de ban her sutina nang baga ngin nakawan kata ka Central Investigation Agency ro bakan ya. Bangi ai ni dan tu kana ka jing termen ba corner insasim deksen jam ko ba ban lek teng bat ban penyo ya kata justice ya itu ndai tangai kini ndai wat nado itu baca tet karena nado arah jar katsau untuk mentahu arah jar aku.